paligayan niya kapamilatana. Ing kayang kamatayan at pamanyabling mebye, paligayan na kayo naman sana at ing mapamakalulu ng lugod, mantabes sang parati kay kayo. Talaguran kong kapatad, kanitinggat panapon, meditipon tamo ban pagmasusyan, ing rito ning pamandakit king kordero. Yesu Kristo, amidawon anting sakripisyo, ban mikabos siya ing yatu. Kaniting penandit, midawon tamong mitmong kapasalamatan king iba, uling peralane ing anak na ban miligtas tamo. Para karing sablang penandit, pigtak silan tayo ing Ginoo at linugo lingad tayo met mong kababanta mga duwan ing kapatawaran ng Diyos. Ginoo ikang minutos kay kaming mamatawad king metong at metong, bayo kami lumapit king kay kang altar. Ginoo pakalulu. Kristo king krus ikang menyawad pakalulu para karing makasalanan. Kristo pakalulu. Ginoo ikang menabilin king kekang kapulungan, king kasuyuan ning pamakisot. Ginoo pakalulu. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katas sana king biye alangangga. Manalangin tamo. O Ginoo banalay pa, mayupayang tutu at alanganggang Diyos, inyang kasulo mo king tauling apunan ring kekang alagad, tinatag na iti para kapilanman, ing metong amakakabos a kapigaganakan, inggil king kayang kamatayan. Tinawunay keka ing sarina, pan anting korderong malinis, at matampang ayon ning ganap a kapuryan keka, pabanalan mo ring kekang talasuyo, ing pangasesera kanitimuring banal a misteryo, banding sablang tao king mabilugayatu, miyas laganla king metong a kasalpantayanan, at buklorano ning metong mong lugod. Iti adon mi, kapamilatanang Kristong ginumi. Ginoo mantabe kay kayo. Pamamasaking may pabalita ag pangkang sunwan. Ing panahon na ita, may lingas nga sa pilubluban ni Jesus sa nganang nigtapat. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo. Pagtaksya na ako ning metong kay kayo. Ipaglalaway la ring alagad at irabalo nung nino ing amanwana. Makahilig yang malapit kang Jesus ing pakamala ng dili karing alagad na. Sininyala ning Simon Pedro at nga na, ikutang manamo kaya nung nino ing amanwana. Iniali na pitsa kang Jesus at kitang na, Gino, nino ing amanwan mo. Pekipat ng Jesus, isosto king tinape ating dinan ko kaniti, yapin ita. At niya nga sosto ning tinape, inabot niya kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Iniya nga tanggap na ng Judas ing tinape, linob yakeya Satanas. Anang Jesus, daptan mo nang agad, ing sukat mong daptan. Tapo talang makibalo, metong man karing kasulo na, nung bakit sinabi na iti. Uling Judas, ing talaingat karing sa lapira, at ing minisip king pasaliwan ng Jesus karing kailangan da para king piesto, o pari na nalang limos ding pakakalulo. Yang apanganan ng Judas ing tinape, agad ng meko, dengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni, ni paligayan ne ing anak ning tao, at king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos, ing Diyos naman, paligayan niya agad ing anak ning tao. Anako, ditak ng panahon nga kayabay ko,
Panintunan niyo ko, dapat sasabihan ko kaya kayo ngeni, itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta, king puntalan ko, nga nang kinutang Simon Pedro, Gino, no kamunta, kibat ya Jesus, ka makatuki ngeni ka na ako ketang puntalan ko, o neng kaibat, makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Gino, o ba't ko makatuki kaya kang ngeni, idame ko yung biye ko para keka. Kibat ya Jesus, idame mo yung biye mo ka na ako, ing katutuan sasabihan ko keka, alingad mo na akong makatatlo, bayo ya tulaw, ing tatsyo. Ing mayop ng balita, ning kakatangang kaligtasan. Good afternoon po, Tatanjo at Chilo. Good afternoon po, Among. Kaya kayo nga po, good afternoon at chuta mo keni batayan nakita ng Cordero. Yung Cordero, dati, tupayang anak. Nausta mo kayo, anak ng tupa. Anak yung tupa. Yung Cordero ini, ene tupa, jampang ilimbun tayo po ta, ini pong tupa. Yung Cordero, yapin Kristo. Lamb of God. Yapin ito, ing sasabihan tamo, kanta tamo king misa, Lamb of God who takes away the sins of the world. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato. Pagtaka ko po, inaus ng mipaligayan kabang matene. Atin waring mamamate ang maligayo. Mipaligayaning anak ning Diyos nga na uling balo na matene. Sinabi na po ini anyang Last Supper. Kaya ba't neng pagkommunyon ni Judas, anyay kayong mag-communion, ko magudas ne. Pag yung Judas may communion niya, sinosone ng Jesusing tinapi, kingalak, agawanang kayang katawan ng pangdaya, kaya ba't binyene kang Judas. Kaya ba't pemisaline ng Judas, at binyene kayang uma. Nyay kayo ako magudas kay Bachuming Communion. May paligayan niya nga na, may paligayan niya ing anak ning tao. Ya po ito. May paligayan niya naman ning Diyos. May paligayan niya ing Diyos, uling ing kayang anak, linigtas na katamo. O ito po ing ligaya na ning Diyos. Maligaya yung Diyos, ustong mililigtas tamo. Yung maligaya yung Diyos potang magkasakit tamo. Baling mapali, ditak mo yan, kapurit mo yan, kumpara katang dena sana, ning apong ginuba na katang iligtas. Paligayan tayo, ing apong ginu, kapamilatanan ning biye panalangin, kapamilatanan ning biye pamanyuyo, kapamilatanan ning biye mayap. Totang maging mayap kang tao, may paligayan niya. Ing Diyos, Ipa, Anak, at Espiritu Santo. Isundo tayo po yung kakatamong rito ngayon. Kaniting Aldo, nung no atagpuan tayo, ing tune Cordero, ing Ginoong Jesucristo, manalangin tamo ban maging tapat tamo kayo. Nung makananong maging tapat siya yung Ginoo kaya katamo nga tamong manalangin. Ginoo, salamat king kekang sakripisyo ban mikabiya ing tao ulitan tayo po. Kalupa nung Judas, pagpalit daha naman king ditak akwal tang pilak o material apibanjan. Sopan mo kaming akit at pakamalan ing tune ulaga ning kakatamong pamiugnayan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Salamat king kekang sakripisyo Ban mi kabiya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, kalupa daring aliwan mong disipulo, milaan tin dyan ring kaya kang sasabyan,
Uleng panemilang pipilinan, isara ring balugbog, daring kaya kaming puso at pilubluban. Sopan mo kaming mibuklat, kareting mitmong kayapan. Ipanalangin mi kekaw o Ginoo. Ginoo, salamat kay kang sakripisyo, Baban sa Akal kaya kami Ginoo, nang milalako na kekeng kapanayan, pupulay kami naman at tatakas. Kapamilatan ng pamagkamatem king sarili, ibuklat mo ring sarili mi, bantanggapan mi ingalang sawang daon, ning lugod mo para kay kami. Ipanalakin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, salamat kay kang sakripisyo, bati kabiya ang tao. Dakal kaya kami Ginoo, kay maging tapat kay ka. Pabiyasa kami sanang tupad, at maging tapat karing pangako ming gingkas kay ka, ipanalangin mi kay ka o Ginoo. Ginoo, salamat kay kang sakripisyo, bati kabiya ang tao. O Diyos, sa tapat kay kami, salamat king sakripisyo mo para kay kami. Nung eka meging tunay kordero, ala kami namang biye. Di kaming tao. Mabiyasa kay sana, kalupa mo, manatiling tapat lulugod, ay alang panenayan akapalit. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king pamilya at king karelang tuknangan. Ing Ginoo mantabiya kay kayo, manalangin tamo, mayupaya at talanganggang Diyos, malambis mengipa, kapilan man katutok ng magkalob karing kay kaming pamangailangan. Ipagpamo ingke kang bendisyon kang tatang Diyo, kang manglo, karing karelang anak, apo at mabilog a pamilya, ing regalo ning kay kang grasya, ban pabanalan iting kay kang malukang tuknangan, at bendisyonan ing balang miyembro dareting pamilya, bangketa maging tapatla karing kay kang kautusan, maging malugodla king balang metong, makasadyang magsakripisyo kalupa ning gewa mo, at maging tandano ning kekang pangaypa ketiking yato, kalupada ri Jesus, Maria at Jose, ang gana king dasnanda, ring anak mong king kekang kayarian karin banwa, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Ing bendisyon para king larawan ning kordero ning Diyos. Ing ginuyeng kakatamong talasawot, manalangin tamo. Ginoo, maraguling lugod mo kay kaming tao. Emo, ing lelangan mo kami, king tildo mong panawon, tiburan mepa, ing anak mong pakamalan, Jesus, ban king lasan at kamatayan king krus, akwame nga ligtas sing tao, king gapos ning kasalanan at kamatayan. Karingaman ang inapsena, tirinan mo king sala, ban maglakbe kay king yato, matulame sanang bendisyonan at pabanalan, iting rebulto ning tune kordero, ing larawan ning sakripisyo ning pakamalan, ban parati na sanang paganakake kami, ing lugod mo nga kukupas para kay kaming kapatad na. Maging karapat dapat kay sana king lugod ng alangkayanti, mabiyasa kay sanang maging tapat ng talatuki, ang gaking miras kami king kekang kayarian, anong no na kami panayan, itiadwan mi kapamilatana mo ring Kristong ginumi.
I-bless ni nga mong JP, i-bless na nepo yung kabilugan na bali. Kabang panga dyan tayo, ing panalangin ng bendisyon at pamubos. Ing Ginoo mantabeya kay kayo. Ito kuya po ring buntok yu para king masusing bendisyon. Ing Joseph pang mapamakadulog. Amin niya. Kaya kayo tungkol king lugod. King kapamilataning pamaylasa ning anak ng bugtong. Ipagkalugnasan ng mitmong kalamalubing kayang bendisyon. King kekong kasiwan king Diyos at karing kaparang tao. Amen. Gaming sa salpantayanan nyo, ing adigtasan nyo, ing alanganggang kamatayan, king kapamilataning kamatayan ng ginutang Yesu Kristo. Pamtan nyo sa kaya, ing kalam ng biye, alangangga. Agpang king pamakitulad nyo kaya, king alimbawang binyana, dikil king kapakumbaban, miyagong kayo naman sana king ligaya, ning kayang pangasubling mebye. At itamangan bendisyonan na katama ng Diyos sa mayupayang tuto, ing Ipa at ing Anak at ing Espiritu Santo. Kambeda rin nga malan ng Jerusalem, ipasyag tayo Jesus bilang kakatamong Ginoo, ing tunay kordero ng Diyos, at tukyan tayat iyatad, kabang daralit tamo ing kayang kapurian.
Maya pagad panapon po kaya kayungan. Kaniting aldo, umpisan tala ting peka banal diling aldo kilob ning pabanwa. Hing triduo ning Paskwa. Pagmasusyan tayo po ngeni, hing solemneng misang bengi, ning tauling apunan ning Ginoo. Hing magmisa tamo po, ni Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez at tingkayabe ng pari.
Kilagginingig paning anak, ampaning banali Espiritu, Amen. kabalen ding banal at kabilang king pamilya ng Diyos, ing grasya pong kapayapan mantabi kaya kayungan. At keka antimurin. Kaniting misa ni ngapuna ning Ginoo, umpisan tanalaring atlong peka banal diling aldo, kilob ning pabanwa, ing pamaylasa, kamatayan, pangakutkot at pangasublinang mebye ning Ginoo. Kaniting misa ning ngapuna ning Ginoo, ing mumunang stasyon ning kayang dala ning krus, gaganakan tayo ing ritong makapauna at pegumpisa ning pamigaganaka king pamagdaw ng sarili, paulian ning lugod na kekatamo. Iti yaing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Iti yaing daya ko, amibubo para kaya kayo. Daptan nyo iti antimong kapigaganakan kanako. Keti taya naman gaganakan ing kautusaning lugod, mandatum, inya ausan tayang Monday, Thursday, may kakalugod kayo, antimong nung makananura kayong liguran, ing rito ning pamanos bitis, wagani ning pamanupad kaniting kautusaning lugod, ing ginuya mismo ing babye alimbawa, daptan nyo ing depatan ko, ikayo man sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong, nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit ka rin kapara yung tao. Kabang pagsadyan tayang pangmasusyaning sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamongan at ipanigapu tamo king Ginoo ing patawaran ampong pasignangan nakatamo. Ginoong Jesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansa king kapayapan ning kayarian ning Diyos, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ikang daratang king amanu at sakramento, banpasignangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. ikang datang king ligaya kambening kaligtasan, para king banal akapulungan mo, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamu, at king pampatawad na ring kasalanan tamu, idala na katamu sana, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
tamo. O Diyos ay kami, at yu kami keti makatipon ban makisuluking pamangan, asidyaning buktong ay anak mo, banang ipakilalaing lugod na kaya kami, pikalog na iti kaya kami, inyang umenaning idaw ning biyanaking krus, at inutos na kaya kaming pagmasusyan niya, antimong bayon pong alananggang sakripisyo. Ipaniga pumiking kaniting Eucharistia, at tuklasan ming kaganapan aning lugod ang pong biyen. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ing Ginu sinabi na kari Moses at Aaron karin Ehipto, in bulan na iti, ya ing ituring yung mumu ng dili karimbulan ning banwayo. Sabihan niyo king kabilugan na balen ning Israel, king kapulungal do ning bulan na iti, imbalang metong karing pamilyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawana, metong biserong tupa, para king pibale-bale. Nung ing pamilya tutuyang malati, para gisananeng kanan ing pamilyang iti, suka iyang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-bale na, agpang king paintulat na ning bilang darin taong mangan kaniti. Pakibalak yu itang agyu ng kanan ning si kakatawo, king pamamili yu king metong animal. Kailangan metong yang animal alang dungis, lalaki ya at pabanwa pamo tua. Malyari yang mayakwa iti karin tupa, o kaya karing kambing. Sesenyo lareti ang gaking 14 ng aldo ning bulan. King aldo ay ito, ing kabilugan apamitipon ng balen ng Israel, pate na lareti, potang umenang mitakop ing silim. Kuanan ing aliwa kindaya, kindayara at ikaskasyu karing mingat bang amba at kimbabo ring pasbol ding bale, anon nuya mapangan. Kimbenging ita, kananyu ing karne ng dinerang king api, kananyu kambenin tinape, aepe pagalsa, at kambering mga pait agule. Makanyanyeng kanan, makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas at magtalan tukod. Pamiraplenyeng kanan, metong yam parangal king pamaglagpos ning Ginu. King benging ita, lumibot ko king kabilugan alabad ning Ehipto, at paten ko laring sablang pangane king labad ning Ehipto, maging karing tao, maging karing animal, at ipagpaku imparusa karing sablang Diyos ning Ehipto, ako ing Ginu. Indaya yang maging palatandanan karing pibale-bale at tutuknangan niyo. Potang akit ko indaya, lagpusan da kayo, at akabyusan niyo impamanyirang salot, potang parisan ke ing labad ning Ehipto. Ing aldo iti, aldo yang eyo sukat makalingwan, at sukat siyang pagmasusyan, antimong fiestang parangal king Ginu.
karing sablang dayi kay Batyu, maging metong yang aldo kapag masusyan. Iti metong yang kautusan asukat mi pairal kabang kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Pamamasang iba't king mumunang sulat ng San Pablo, king kapulungan karing Korinto. Kapatad, pablasang intinggap ko king Ginu, at binye ko naman kaya kayo, antikeni, king ing Ginong Jesus, kanita muring benging mi panganyayaya, dinamput yang tinape at pepasalamatan ng Diyos, at pemiraso ni, at nga nang sinabi, iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Dapdan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay bat ni ngapunan, kinuha ng kalis at nga nang sinabi, ing kalis sa iti, yung bayong tipan, ami patibayan king daya ko. Balang okdong minum kayo kaniti, daptan niyo bilang kapigaganakan kanako. Uli nita, balang okdong mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis, ipapasyagyo ing kamatayan ng Ginu, ang gaking panyatang na. Ing amano ng Ginu, Salamat, King Diyos. Ing Ginoo mantabay ke kayo, At keka antimurin. pamamasang iba't king maya pabalita agpanggang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Bispera na kanita ng fiesta ng Paskwa at Jesus balo na king miras ng oras ng paglakona. King yatong iti at montane king ibba. Liguran na la kapilan man ding kaya kaya king yato at ngeni liguran na la ang kaking wakas. Kabang kasulo na lang Jesus ting alagad king apunan ing diablo ikwana ng atanam king puso ng Judas Iscariote anak ng Simon pamanganyaya kaya. Balo ng Jesus king ipa penibala ng sabla karing kayang gamat na. At king ya ibatya king Dios at ngeni magbalik ne king Dios. Inya me koya king luklukana. Likas ne ing tunikana kinanwayan tuwalya sa kane bebal king awakana. Kay bat mitugtug yan danom king metong palanggana
Saka nala pigmulan inos abitis ding alagad na. Pinulis nala kintwalyang makakabat king awaka na. Miras siya kang Simon Pedro at ikit at itinga na kaya. Gino, ikaing manos karing bitis ko. Jesus nga nang may kibat kaya. Ingagawan ko mo balo kimpenan di taiti dapot bandang tauli at talastas mumurin. Kapilan man nga ng Pedro, mula malyaring wasan ding bitus ko. Jesus nga na kaya, nung era kawasan na bitis, kami kadake kanako. Nung makanyan gino nga ng Simon Pedro, muring bitis ko nun pating gamat ko ampong buntok kuwasan mo. Jesus nga na, ing mendilo na, kailangan wasan, subali ka ring bitis na. Uling malinis ne, kabilugan na katawan. Ikayo malinis na kayo, dapot ikayungan. Balo na nung ninu ing mga nyaya kaya. Inya sinabi na, dapot ikayungan malinis na kayo. Inyang ayos na langan bitis at pasibayo sinulot ing tunika na. Migbalik ya kinlukluka na king lamesa. Ayon tinjan yu ing depatan ko kaya kayo nga nang sinabi. Ikayo wasan nyo kung talaturuang pong ginu o awsan nyo kung talaturuang pong ginu at ustuing sasabyan yu. Uling ako makanyan kupin. Nung ako ginuang pantalaturu, inos ko laring bitis yu. Ikayo man sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong. Ako, dininanda kayong alimbawa, banketa ikayo man, tularan yu, ing depatan ko kaya kayo. Kapatad, ing mayap ng balita, ning Ginoo. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Masibayo po, good evening, kaya kayungan. Well, few days ago, we keep on seeing people coming back home. Especially po nahapon, bala mo may balik lang andeng taga-Angeles. Uling may kapagbiyahe ko po nahapon from Holy Mary up to flyover. Holy Mary, Kutkut. Ang kaketang flyover, Kutkut mo rin. It took me 1 hour and 10 minutes. Well, and then suddenly I realized, wapin naman, Semana Santa, yarino ring obra, da meka deng atsuman king Manila, ne? Deng atsukaring aliwang lugar, me manuli na lapa, ne? At wapin naman po, manyaman yung pakiramdam po, tang mumuli niya sa may uso po itang sabihan, da muli no kanyang detang artista. Inyang anak kami po, excited kami din. Mapilan mong pisan, taga Makati la. Po, tang mumuli la po, excited kami. Uling malambat yun na lang kakit. Inyasat, kalupa da rin pengarimi, de makatwami, ikami mo rin po, magsadya kami kimpanyatangda. Ne? Balo yun na po, tang atin tamong bisita. Ne? Yapag mo yung peka manyaman karela. Nung magkulang lang malan din, nagyang mismong malan mo, pasulod me. Eh, manyama na kapituturan, may palis ka pa. May biyeya karela. That's why they say that that's one of our good attitudes, no? Anting metong Pilipino, yapin po itang pamaging hospitable tamo. Eh? We want to make them feel na may nga paboren, na masesesela at malilingap lang. Well, in the case of kareng Hudyo, atin larin pong paralan nung makanano da pong papakit that they are also hospitable. And yan mo rin po ing may banggit at yan mo rin po ing magkwento at mag-explain kay kakatamong rito o selebrasyon ngeni ing pamanos bitis. Kareng Hudyo, that is their way of welcoming people. Bakit po? Bakit naman po among karakal da rin pwede danggawan, ban kanita, panamdamandang welcome laut pamanos bitis pa. Karinat na naman yata ning paralan da. Well, that explains of their balutano man po deng Israelita. Ne? They keep on wondering, marakal langan po pupuntalan.
And na po kalupangeni, samentado na yung lugar, most of them travel by foot. That's why it's understandable na ing metong ka rin peka marinat at emo marinat. Nino po kaya kayo magpa-foots pa. Emo naman dinat ing kaya katamo pong panayan ka rin. Itang mipasnoya, aliwa mo yung bitis mo. Pero mitas ang gaking babo, ale. And I think that is their way of making themselves hospitable to other people. Inyasat po kano, potang king lelening pasbulda, atin lang planggana, at atin lang danom, at atin lang ipos, kalub na ning bisida da. The sign of them welcoming this visitor, natanggap ya ka rin, wasan de bitis. Kakaluguran kong kapatad, yan po ing mumuna tamong malyaring pigunaman. Na yung selebrasyon ng pamanos bitis, metong yang pamaglinis so that we can feel wellness in our life. Ana po ning Ginoong Jesucristo San Pedro po tang meyos na yung bitis na kailangan ing nano paman. Because it constitutes the utmost love and care of God for all of us. Yan po ing payabot nangan kaya katamo. Welaliwa mo naman po din ng 12 adwadeng mayuyos king Gino. Itamongan po mayuyos tangan king Gino. Kapilan, lalong-lalo na po king sakramento ning banal a Eucharistia. That is the best avenue for us to feel and experience that we are welcomed by God. Aleking kaya katamo pong ibanghelyo, balo na nung ninuing magtaksil kayo, balo na nalinob na yung satanas kaya. Pero liktawan niya, tinabi neking lamesa, still Jesus, gather them all. Kakaluguran kong kapatad, ita mo rin po, yan ing kapag nasaning Diyos kaya katamungan. Potang mititipon tamungan king banal a Eucharistia, mayuyos tangan king pamikasala tamo. Uling, mumuna pa mong parte ning banal a Eucharistia, bayo tapang manyad nanunano, aminan taning pamagkamalita mo. And at the end of the celebration, eta naman po muling bigu. Bakit? Uling potang mumulita mo. Mipapasto tamo. Uling tinggap na katamo ning Diyos king dulang. Today is the institution, what we call the institution of the Holy Eucharist. The best way for us to experience this hospitality, love, and concern of God. Inyasat, emuisipan, marakal kay katamo po mga bayat tangan bites. At yung mga bayat bitis kay katamo, muntaking pisamban, lalong-lalo po ta simba tama. Karakal ko na kasalanan, kung nagyunlong pisamban. O tapa simba, maleldo naman, po tagalan, po tamipisikan kong holy water, masilab ko. We have different alibi, Nung ka rin po, maging sangkanta mo, uling marinat tamo, uling kulang. Palagayo po, nung dengegan-ganang mumuntakin, yung mga linis lang, anampong alang de, patan, dinat king bieda, palagay po, din pamitagan. Sacrament of the Holy Eucharist is a celebration of both the sinners and the saints, of the good and the bad. Yan po ing sakramento ning banal a Eucharistia. Tandaan kaya po itong metong akwento. I do not know, nung kareta may katanda po itong Sunday Mass. There was once a mother who was asked by her daughter why she keeps on going to Mass. That, obviously naman, did not make a lot of difference in their life throughout the years. Naman mi kwalta,
noon may kasaling marakalapiban dyan, man tinok ng pamaging lasengguing asawa na. And then the daughter was so curious, kapasasawang sisimba. Alata naman po nga ako kwaking pisambat. Ala na kayo man po nga ako kwa, tanong ko may santing abi. Well, peki ba't na punitang anak, itang ima, king anak na, tutu, ala ko man ikwa, pero malakal, mila ko kanako. Mila ko kaya tasa na loob. Mila ko kabuysitan. Mila ko kanakong sukal aloob. Tatopin naman po. Potang tatanggapan na katamo ng Diyos. Potang palo ba na katamo kindulang na. Well, the things that we expect perhaps do not come easily. Pero marakal ingke katamo, milako. Lalong-lalo na po din magpabayat. Kareng bitista mo bang maglakbe papunta king kabanalan. At ing miraras ke katamo potang milako ing bayat na yan. Makapasno. The wellness that God wants for all of us. Kapatad, kasanting na po depatan ng Ginong Hesukristo kaya katamo. Tinggap na katamo, pepa ka na nakatamo, kewa ng mayap ing bietamo. And as we call this day Maundy Thursday, originally from the word mandatum, which means mandate, nung makanano yung depatan na kekatamo ng Diyos, yan mo rin po yung daptan tamo, king metong at metong, kita mo rin po, ulintingkap na kaning Diyos, malwala sa gamat, tanggapan tala rin po, tengka para tamong tao. Amen. Ngeni po maganap ing pamanos pitis. King banwang iti, pagmasusya niya ing hubileyo ning kapanayan. Balang bulan, gagampanan ing hubileyo ning miyayalawang sektor ning komunidad. Ngening bulan ning Abril, gampanan niya ing hubileyo ding masakit, ampon magobra para karing masakit. Hubileyo ding kayanakan. Ampon hubileyo ding persons with disabilities. Ding mawas bitis, hapin ding makatuki.
para ka ring kayanakan. Yuan Klein Mercado, Angeline De La Cruz, Shem Pagarigan, Clinzay A. Herbie Yumang, Denise Jane Cortez, Gianna Akish Navarro, at Carlos Ernest Liwanag. Para ka ring persons with disabilities. Maria Sofia Laksamana, Mary Ann Laksamana, Jocelyn Del Rosario Tangkongko, Angeline D. Galang, Felicidad Galang, Bianca F. Dimabuyo, and Alena Therese Hugilo. Para ka ring masakit, Ampon Healthcare Workers. Jamie Jen Claret, Lynn Velasco, Dindo Deirin, Stephanie Asuncion, Rich Solo, Aristotel Melao, Myra Melao.
Talakad tamo po. Pakamalan kong kapatid, mipnong kababantamong manalangin ngeni para karing kakatamong pamangailangan at ding pamangailangan ng mabilog ayato. King balang kayo doon pakibat tamo po, Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanan mo kaming liguran. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka ring sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit yang tanda, ning mabiyenang pangaatsyong Kristo, keti king yato, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka ring sablang pari, para tila sanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at makaapostol apamag malasakit, king sablarang dapat, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, pag malasakitan da sanang apawi, ing danop ama kamate, milyon-milyong tao, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Para kay katamong makatipon kay tingeni, maralas ampon karapat dapat tamo sanang makirake, king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, ban kanito pasublia na katamong mie, king taulingal do, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Adwan tamong ening sarili tamong kapagnasan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. O Ginoo, mibalik ya sana loob keka ing kapulungan mo at layong sumuyo keka kabilugan dang puso. Kambening kapanaligan, manyawad keking sauk mo at amasan mi sana ing pakalulumo ampong lugod karing biyemi. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing pamananggap ning parokya, karing banal alaro, ame bendisyon king misa ning banal alaro. Hinglaro para karing katekumeno. Mananasanan ding milanyan kaniting laro, ding kadek kumino tamo, amag sadyang tanggap king makaligtas ng danom ning binyag. Mipasignangan la kang Kristo,
banmirayo laking pamanamuyot ng Satanas, at isakwilda ing karokan at ing sabla ng dapat. Laro para karing masakit. Manano na sanang ding masakit amilan niya kaniting laro, panandamanda ing pakaluro ng Kristo at ing magligtas ng lugod, king katawan, kaisipan at kaladwa. Ing banal alaro ning Krisma. Manano na sanang ding milanyan kaniting mabanglong Krisma, ring anak ampong matwa, amabinyag ampong makumpil, ampong ding paring miordinan, panandaman de ing kalam, ampong regalo ning banal ay Espiritu.
Manalangin kayo, kapatid, baning daon tamo matanggapya, arapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligayan ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa maganakang igpami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi kariting banal na misteryo. Balang oras sa daraon miyaiting sakripisyo, magaganaping obra ning kaligtasan mi. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingino mantabi ake kayo. Itasyo la rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. Tunapin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man, o Ginoo banalayig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Yang tunay ang pong alananggang pari, amiyain king alang kapupusan na dawon, dinawon ng minuna ing sarili na keka, antimong ayin ang makakabos, at pinabili na kaming miyain kaniti, king pamigaganaka kayo. Ban kanita nung mamangan kami king tinapening biye, king banal apamisulong iti, malyari miyang ipamalita ing kamatayan na ang gaking panyatang na. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuk ng ngamingan pupuri. O mapamakalulungig pa, lalapit kami keka, kambening kapurian, ampong kapasalamatan, ipanigap ampong pagparalumpumi keka, king kapamilatan ng Isokristong anak mo, ampong ginumi, at tanggapan mula at bendisyonan deting banal ampong malinis a sakripisyong daraon mi keka. Daraon mila keka munang muna para king banal mong kapulungan katolika.
Ingatan ang pong alalayan me, pagkaluban meng kapayapan, ang pong pamisan metong king meto yato. Daraon mila para king talasuyo mo i Francisco ing papami, para kang Florentino ing obispo mi, ipasiano ing obispo emeritumi, at kambering sablang mimingat ang pong mituturo, king kasalpantayanan katolika, amiraras kaya kami, ibat karing apostol. O Ginoo, ganakan me ing banal a kapalungan mo, lalong-lalo na ring talasuyo mo, ang eni ipanalangin mi. Ganakan mo kami, ikaming sa blangketi makatipon arapan mo, balo mo pin nung nuwanti katatag ing pamanyal pantaya mi keka, at ing pamagtagulaling mi karing sarili mi keka, darawan miyo iting ayin ing kapuryan, para karing sarili mi at para karing sablang mal ke kami. Manalangin kami keka, o Diyos alanganga, mabiye ampon tune, para king kaligtasan, kanwanan ampon ikasaplalami. Kagumning mabilog a banal a kapulungan, pagmasusyan miya ing aldo, inyang i Hesu Kristong ginumi, mi panganyayaya para ke kami, parangalan miya i Mariang Kapilanman Birhen, indunang Hesu Kristong Diyos at ginumi. Kambe ning mabilog a banal a kapulungan, parangalan ampon gaganakan miya, lalong-lalo na ing maligaya ampong nuwan a Kapilanman Birhen Maria, ay indunang Hesu Kristong Diyos ampon ginumi. Kambe ng San Jose ing banal a esposo, ding banal ay apostol ampong martir, di Pedro at Pablo, Andres at ding sablang Kayabera, ampon ding sablang banal, king ulining merito ampon panalangin da, nabangnan mi sana ing manatili mong saup ampong pamanampun. O Diyos, malugod meng tanggapan itingay na daraon ding talasuyo mo, at ning mabilog a pamilya mo, king pamigagana ka king aldo kaniting Yesu Kristong ginumi, penibalane karing disipulo na, ing misteryo ning katawan ng pong Diana, ay inutos ng pagmasusyanda, ipagkaloob mo ing kapayapan mo, king biye iti, ikabos mo kami, king alananggang kaparusan, at pakibilang mo kami, karetang pinili mo. Bendisnan ang pong mayapan me, iting ayin me, at karapat dapat yasan ang matanggap keka, ayin king Espiritu ang pong katatuan, bustan mong para kaya kami maging katawan, ang pong dayanala ning anak mong kalugod-lugod, Yesu Kristong ginumi. At atandanan mi pa, itangal do bayam, pailasa na kinwani ing tinapi karing banal at kagalang-galang ng gamat. Tinalangayaban wakeka o igpaalubos mayupaya, pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinapi, tinwang na iti karing disipulo na ngana, wanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, karing banal ampong kagalang-galang ng gamat, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo ng ngana, wanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alananggang
tipan, ang mibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangini o Ginong Diyos, pagmasusyan miya ing pamigaganaka kang Kristong anak mo, ikaming banal kapulungan mo ang pong talasuyo mo, gaganakan mi ing pamaylasana, ing pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na kinligaya banwa, at iba't karing dakal api kalumong kalam kaya kami, iting banal ang pong ganap as sakripisyo, ing tinapin ning biye at ing kalis ning alananggang kaligtasan. Mayapan mula reting iyampang mi, tanggapan mula, antimonong makanano mulang tinggap ting ayin ning tapat mong alipan, Iabel. Itang sakripisyo ng Abraham, ingig pamiking kasalpantayanan, ating tinapi ang pongalak, at dinawo ning pari mo, Melkisedek. O Diyos, alubos mayopaya, ipanigapumi, itubod me ing anghel mo, banidalan ni iting ayin, king altar mo banwa, ban kanitay kaming sablang tanggap, king banal akatawan ng pong daya ning anak mo, kaniting altar, maka mikapnon kami, king sablang grasya, ampong kanwanan. Ginuganakan mula ring alipan mong minuna ng miglakbeke kami, mitatakan king tandaning kasalpantayanan at painawa na king katahimikan, lalong-lalo na ring panalangin ning banal mong balayan. O Ginoo, pagparalan po mi, king kareting miangob at karing sablang pepainawa na kang Kristo, ipagkalam mo sana yung kasngawan, sala, ampon, kapayapan. Ikami mantalasuyo mong makasalanan, manaliking alanganggang pakalulumo mo, Ginoo, panigapumi, pagkalaman mo kaming dake, king kametungan, ting banal mong apostol, ang pong martir, kang Juanatala Paminyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, at karing sablang banal. Mianib kami sana karela, king ulining nanumang pangaintuliran mi, nune mo king ulining maulang kapatawaran mo, king uli ng Kristo ang ginumi, ampat kapamilatana, babiya mo lareting sablang bagay mayap, bibiyaya ng pong pagkalub kaya kami. King kapamilatan ng Kristo, kang benahan kaya, ikang mayupayang tutong kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan ng
kingalan ng Bayo tamo makisulo king bangket ining Eucharistia, waganing pamak kisut ampong buklod ning pamisan metong abe-abe tamong manalangin nung makanano nakatamong tiro ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasakulan king sablang kanigaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatan ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon ming pamayapan ang pong pisan metungan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimori. Kang Kristo ang ginawa kaya katamungan, antimong mikakapatad king kapamilataning krus na, pugayan tayong metong at metong king tanda ning kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan.
hinapening pie, pilasan na pong lawan yu, ing kayapana ning Ginoo. Ginoo, Eko matampang tanggap keka, dapat iagkas na ang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, tatanggap kaming panibayong biyen, king pamanganapig kalumna ke kami, ke disulip ning anak mo. Akamtan misana ingganap akas ngawan, king pamisulusulong yampang mo ke kami, king alananggamong kayarian, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Siklod tapo.
Tumergo Sacramento. Supplementum sensus effectui genitoque los jubilatio laus honor virtus coque sidet benedictio procedenti apud troque comparsi laudatio. Amen. Amen. Amen.